kamu mah kalau mau. Sama dia nanti. Mau lihat tembak gabe masalah horas di hamura jadi pangurun nabi. Tiba ke sakitnya nang sahat kami di poguni alamammu. Laos kita potong hamu hawami marhite sambana pina sahat muna. Abang patenami musik. Dia lima kali. Ada orang soh kita kami pedang nabi. Kompor nang sahat kami di poguni alamannya mangguru nabi. Ala debatado mulana debatado ujungna. Ibadah nomor jolo ibadah nomor pudi. Anu damang majo tu nomor tua debata. Mau lihat tema alam pati nami. Asa akiat konar ulah yang mengguru nami di opas partinya no. Anu damang majo tu habunaran kita. Mau lihat amang pati nami. Asa agiat makorasi sahalami amang guru nami. Naung ipahot kami tuga tunapir tutapana tipo. Alono damang jo tu sahalani amang guru nami. Siajur mula-mula, siajur mula topa. Nama tempat tau na tobak menudal hodolok na tipo. Asa marbulan na nauli marbulan na ringgan bedamang magodang mula-mula laos padomo ma tuh gondang sobat. Mau lihat tema abang pada nabi Dia lima kali. pinahotmu gondang mula-mula di hari. Asa agiat lihat panggabian di paparani amang guru nami. Lihat perhorasan adong hatari nama tua nama dok. Ibu mah hotor-hotor ipat teko bukan anu lihat. Asa manotor hari pada motor razan guru nami. Memang mah godang pangaliat nainon. Hidup baik.
saluhutna lumobima nalaho pasahaton runang najagar hami dohot boras sipur nitondi badamang ma musikna naho bartusi. Jongjong kita di pabunia laban di Jolo di Jabu nomor sangap nomor tua si gonggong nasa pangisina Ya, itu lah. amang boru saluhut na mahamuna paparani amang boru nami naung tabahot tu batu napir tu taban natipo di bagasan las ni rohanami siap kami tulang muna marga sinaga naro sian piajolo nakin humasahan kami ima eme namar ludu asa anggiat pinitali ulaw na pinatupamunan di bagasan tingyon so natani na batua dohonon nami eme sita batua perlinggoman di Simborong debatama nomor 2 luhut na mahamuna di Baroro. Maju turun jangan nih. Amang boru nakim sangat doi baik kami marhite si jagaron ima na marudak kot jabi-jabi. Hatani nama tua madohonon nami marurat ma baringin martatan jabi-jabi horas mato dimuna sa luhut na madingin manubak maatong pupunta muna jadi. Suang-suang ni mana kisanggar asa tu sangkar maaporik tunubang masatua sinur maatong pinahamuna tugabi na maatong naniunani ang kakakami. Suang-suang ni manang silang juang isuang masilang juang lomakso pinabuan tudia hamuna paparani amang boru namin na hinan mga laka tongtong mahamuna didongani akka pasabotan asa solo sa tumatian ni tigaras di bagasan tingyon nang humasahan tani ima songon si jagara tu hamuna jagarma barita gabi o ma barita horas di hamuna sa luhut na pumaran ni amang buru nami sinugodi masya kami tulang muna marga sinaga naros mohon yang kita masyarakat saya juga sama nama tungan yang tong tong atau rombabay ba sawan hasahatan ni ulos nalas na boy tapasahat turaja ni burita Taparrohaho, tatagiho sa luhut na Gawe maaf para senior. Kata sanak dari pasangan untuk kami ambil dia bertekad. Amang Doru Raja Sidio.
Gawin ni namo to mamang guru. Sabi ito lang, gabi. Perhentian ni pasu-pasu ulus nalas siap kami. Memangnya amang guru ada dua tahun laut dia balik pasal kita. Gabi ito lang. Terlengkap ibakan ulus sota. Asa ulur-ulur amang guru sawa nama suan. Na parjolo perhentian di pasu-pasu ulus nalas tuamu. Di paparan ni amang guru nami rakdok na guru nami na tabahe tu tabat na tipo manang tuga-tuga. Obat mak anak ris sudah alang baru 2 baru ris sadede. Gabi ito lang. Gaya naro sa lang ito lang. Ay, yan mo mag-talk to lang ito. Iya. Iya tarik manso putar pak na Marquesa jatuh sabda. tulang tolu Oke. Iya. Nomor 3. Nomor apa? nomor apa Baru na dua. tubera nami baru sekarang Penuju nomor 2. Nomor be? Asal dulu deh. Perpungu mamang baru tu pahopu sianara. Tu baru. Asal dulu. Pahopu sianara. Paham po siya na. Paham po siya puro na din. Oh, perpungu ada baru dah. Pumuan, paham po siya puro. Ay, si? Iya. Iya. Satu tempat. Mangalu di dalam baru. Tuang kiri memang baru nami. Iya, dia panguda namin. Abang baru nami siapa bulan? Ini abang baru. Tiga saya emang baru. Karena nami baru. Dua menang tolu. Baru na tuloy. Tolu. Sana mo na siya. Tolu. Termasuk baru tolu. Tolu. Pada terus ke tolu. Dan dia malam baru. Ah, sana-sana bin. Ini selai. Jadi ini dalam. Tangdo bisa saran na. Pasangan tu baliban na. Amat tanah dalam doa. Eh? Pasangan. Iya. Perpu. Nah, apa siap baru? Asahat apa siap baru? Takas di bawah memang baru. Lamar-lamaran nih. Bapak, apalagi pengalaman yang dokter, na baru nami aku mesnika. Roda baruan, na baru na tedeng. Ano berganti nopo? Pasal itu nopo. Pasal apa baru so? Sampai hulu mana ti? Orang kita berganti mau ada nak? Iya. Harus si orang ini baru tu. Oh, no. Sanai. Oleh tiba na baru. Gabi ito lang. Muna itong sa manipin sa nabuhay umasahat kami. Parhitian ni akalas ni Roha, parhitian ulos nalas nabuhay umasahat kami. Tuha mo sa luhut na raja ni pamurunan. Pos Roha nami ang buru na buru. Ang giat ma marhite paso-paso ni ulam muna di baga sa sadaryon. Dapat masuk hata ni nama Tuhan nama dok. Balitang mabagabi tumodal hasitaduan. Ari mo na masaluhon na nawarawar ang gigabi. Nung atong takas suberet kami hamo di bagasan na magsipon. Matuto. Amang baru hata ni nama Tuhan madahonon nami. Kita bahawat tuang pesolo ni tautuwa. Paso-paso siya kami sa luhut na raja ni hula-hula muna. Ang giat ma pasauton amat na di batang niya hula. Matuto. Asa harbang adalah kuhuta malatuk na latujabu. Hata masu, hata patugami na ubasa hatabi. Siya kami raja ni hula-hula muna. Hotma ano buwan muna marto ang jabu. Gabi na din namin gabi. Asa na pula tanaw-tanaw rangging marsirang goban.
pada tay padaw-daw hamuli pa tano perserahan kami di bona pasogit to di tay matongtong marsingong gom asa sa solo sa tubot yang ditikaras nung ngabe sa tu hami sahat tu aparan na bidangon na manggohi diak ka adat ni amang boro nami na parjolo pahorasoninon saat mahita gabi ojak maato Tadi dan tutuin raja nami di hararamu di penepihan pendapat ke penggorong nami di perjulu sehari di pasangan tamu nak ibarudak menjagar di masakon namun nyata punak kaning raja nami teman-teman duduk sayang giat batu tu tubuh batu tu diambil kalau tujuh lagi hari siap kena udah naik dia karena naik si pasangan dia bakal nomor 2 di mata di batu tu nomor 2 punak kaning sokon di pokok jajabi sulang sokon ini manang disangkan dahor si jual saya yang selalu kerja kapan doang muda jalan saya pasang tempat itu tempat tadi bata di hamil suang songane manang doang dia kabar setir nak kaling nong dibuang pun nong gahu jalo hamil atau misalnya ada jalan dia pun dulu nami opung buru nami tulang nami ya kapan doang mulak kaling nami saya yang batu tu tirpoki baul pasalongan saya bir batu tutup di nami saluh nadi bola suhu terap doang tira dari buru saya dulu mah nang dia kapal ngomongan mata pada tuturan jalan dia kahata pasung ng pinasato tarlo mo bimadaho tinamagitiho dia kaulus nalas saluhut na mahamon raja di hula-hula namin tulang namin diopong namin tulang rorobot di pangkumpar namin suang-suang ni manang dia katulang mangiho ng tulang hula-hula na maramaran kinakani daho mo siya manang dia ka pariban namin daho di rombongan ni raja ini hula-hula namin pala saluhut na Ina na yung roh kami marsopa marunong perajay. Asabi kamu magodang sopa di kami.